nuhinduka wewe nuhinduka wewe nuhinduka wewe nuhinduka wewe nuhinduka wewe nuhinduka Hallelujah. Amen. Tuzamurire Imana icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ntihinduka. Mungu wetu habadiliki. Bwira mugenzi umubwire ngo Imana yacu Ambia ntihinduka. jirani yako Mungu wetu habadiliki. Abantu bajya bahinduka ariko Imana ntihinduka. Wanadamu wanabadilika lakini Mungu habadiliki. Abavandimwe baguhinduka ariko Imana ntizaguhinduka. Ndugu zako wanaweza badilika, Mungu hawezi badilika. Hallelujah. Amen. Munyemerere twicare. Munikubalie tukae. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Nari mvuze ngo Imana ibaho umugisha. Nasema Mungu awabariki. Nari mvuze ngo Imana ibaho umugisha. Nilisema Bwana wabariki. Turashimira Imana. Tunamshukuru Mungu kubwo mushumba wacu, kwa mchungaji wetu. uduhaye amahirwe yo guhagarara imbere yawe. Umetupa bahati ya kusimama mahali hapa. Mbega mwanyemerera tukamukomera amashi. Mmenikubalia tumchapie makofi. Kugira ngo umuntu akugirire icyizere, kuona mtu anakuamini. mpagarara imbere yanyu iminsi maze imbere yanyu. Nisimame kwa muda ambao ninakaa nanyi hapa. Kiba ari ikintu kidasanzwe cyane. Ni kitu kikubwa sana. Turishimye mushumba, mchungaji, tunayefuraha ndetse nabo mukorana umurimo bose turabashimira. Na kamati yote tunawapenda na tunafurahi. Abantu batanze nitwa Pastor Shimiye. Anaitwa Pastor Shimiye. Ndi umugabo w'abana babiri. Ni baba na watoto wawili. N'umudamu pamoja na mke. Turakombeje urugendo rwa Kristo. Bado wako kwa safari ya Kristo. Ntabwo badufite. Hatuna uoga bwo guhagarara imbere y'Imana, ya kusimama mbele za Mungu. Ku mwami dukorera, Mungu tunayemtumikia yaratubatuye, ametuokoa. Uyu mugoroba ijioni nawe arakubatura, na wewe atakukomboa. Sinzira ijambo ryo kubatuka ko muyumva. Sijue kama kukombolewa arakuvana ahantu maze imisuri, mahali ambapo tunakaa siku. Arakuvana mu kirere umaze iminsi urimo. Atakutoa katika anga na maliza siku ndani. Aragutereka mu kindi kirere. Atakukaza katika mahali pengine. Zamura haleluya. Haleluya. Reka dusuhuze n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga, wanaotufuata kwenye kamera. Nabo tubabwire ngo umwami Yesu akomeza abane namwe. Nanyi Bwana Yesu akae pamoja nanyi. Abari mu itorero Narada babahesheje umugisha. Kanisa ya Narada Church na wabariki. Namwe Imana ibaha umugisha. Nanyi mbarikiwe sana. Munyemerere uyu mugoroba nikubalie jioni ya leo ntahava ntinda mu kuvuga, nisikawie kwa maongezi, kukabavuga butumwa nta kindi turavuga. Lakini si kingine kuongea ni aladi yetu. Munyemerere tuganire ijambo ryiza nahawe. Nikubalie tuongee neno nzuri nimepewa. Narihawe mu gitondo, nimepewa asubuhi. Hari nko mu masaa 4. Ilikuwa kama saa 4. Twara ahantu mu Cibitoke cya Rugombo. Tulikuwa mahali Cibitoke ya Rugombo. Twari twagiye gusenga. Tulikuwa tumepanda kwenye maombi. Iri jambo nongera kurihabwa. Ili neno nikalipewa tena. Subwa mbere ndihawe. Si mwanadamu amenipea, ariko ryaje mu bundi buryo bukomeye, bali limetoka katika hali kubwa sana. Imana yambwiye ngo nimbabwire, Bwana amenambia nikwambie, kwiri bubasohore ahantu mwari mumaze iminsi mwari, kwamba kuna wale anaenda timiza ya wale walio hapa.
turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Tunasoma injili ya Yohana igice 11 uhereye ku murongo wa 4. sura 11 mstari wa 4. Hagire umufasha mwiza yamfasha. Karibu msomaji mzuri anaweza kusoma ijambo ry'Imana. Kusoma neno la Mungu. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Yohana 11 ku murongo waho wa 4 haravuga muti Yesu abyumvise aravuga ati iyo ngwara si yo kumwica. Kadusabe mushumba nawe adufashe gato. Mchungaji atusaidie. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana 11 ku murongo wa 4 haravuze ngo Yesu abyumvisha aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari, maze iyo minsi ishize abwira abigishwa be ati dusubire i Yudaya. Rekera aho ngaho. Amina. Nimwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Bwana. Ndanezerewe uyu mugoroba kubwira ijambo. Tunafurahi jioni ya leo kwa neno hili. Uyu mugoroba iri jambo rigiye kukubera ubuzima. Jioni ni uhai mpya. Uyu mugoroba reka tuvuga ngo iyo ngwara si yo kukwica gatoyi. Jioni ayo magonjwa si ya kukuua kiasi. Turangiza dushake mu icyifuzo dusenge. Tukimaliza ni kutafute ndani nia baadaye tuombe. Biblia ivuga kuri uyu mugabo yitwa Lazaro. Maandiko inaongelea mtu anaitwa Lazaro. Ikavuga no kuri mushiki wa Maria na Marita. Pia inamtamka Maria na Marta. Aba bana baravyutse bisanga ari imfuvyi. Hawa watu waliamuka wakajipata mayatima. Huyu Maria niwe yari mukuru wabo. Huyu Maria alikuwa ndiye dada yao mkubwa. Kandi Maria yagomba gushaka kuntu bene nyina babaho. Tena Maria alipenda ndugu zake waishi. Bituma Maria akora umwuga atari mwiza. Ikabidi Maria afanye kazi ambayo si halali. Aje gukora umwuga w'uburaya. Akapata kazi ya umalaya. Muri uyu mwuga w'uburaya yahuye n'abagabo benshi. Katika kazi ya ukahaba alipata wanaume wengi. Ariko agiye gusaza nibwo yahuye na Kristo. Lakini zaidi ya uzee wake akakutana na Kristo. Ariko yabanje guhura n'umugabo wa nyuma. Lakini huyo ndiye alikuwa bwana wa mwisho. Mbere yuko ahura n'umugabo yitwa Kristo. Mbele kutane na mwanaume anaitwa Kristo. Uyu mugabo yaramurevye abona maze kuzana injebejebe. Huyu mwanaume alimwangalia akakuta ameleta mifunyunyu. Injebejebe murazumva? Mifunyunyu mnaielewa? Iminkanyara. Mifunyunyu. Inda ishaje. Maria yaramaze gusaza. Maria alikuwa amezeka. Yaragenda gatega ashaka abagabo akababura. Alienda kutafuta soko ya waume akakosa. Ko yarageze mu zabukuru. Sababu walikuwa wamefika kiasi kikubwa. Injebejebe zari zaraje. Ile mifunyunyu ilikuwa imempata. Amabere yari yaraguye. Matiti yalikuwa yameanguka. Umugabo wese yamurebaga yaramunyura hakajya ku wundi. Kila aliyemwangalia alimupita kafuata mwingine. Hari abari bararyamanye amabere agihagaze. Kuna wale alizini nao bado ni binti. Amugezeho asanga amabere yaraguye n'injebejebe zara. Alipomfikia akakuta matiti yamelala kaheri. Aramureba kuntu baryamanye arangije afata icupa ry'amavuta ya elayo. Alipoangalia kashika mafuta ya l'huile d'olive. Aya mavuta ya elayo na mavuta yo mu giti cyitwa narada. Aya mafuta yanatoka katika mtu unaitwa narada. Iki giti cyitwa narada kirimo amavuta yarameze neza. Hii mti wa narada ina mafuta mengi ya mpako. Aho wicaye muri narada kandi harahenze. Hapa unakaa uko kwenye narada tena pamepakwa. Haleluya. Amen.
muranyumva mukanya Mnanielewa baadaye tu. tuzamurira Yesu icyubahiro. Inulie Bwana utukufu. Arangije aramubwira ngo Mariya, Akamwambia Maria, aya mavuta azagutunga n'abawe bose. hii mafuta itakulinda na watu wako. Mariya arayajyana arayabika. Alienda akayaweka fasi. Mariya amaze kuyabika niko guhura n'umukiriya wa nyuma. Alipoyaweka kakutana na customer wa mwisho. Uyu mukiriya wa nyuma bamwita Yesu. Huyu kiliaka anaitwa Yesu. Mariya mubonye amwibeshaho. Maria akajidanganya. Hari abari barakwibeshaho ariko ntabwo ari wewe. Kuna wale walijidanganya kwa jina lako lakini si wewe. Abakwibeshaho bagiye kukubona. Waliojidanganya juu yako watakuona. Hari igihe abantu batwibeshaho. Kuna wakati watu wanadanganyika kwa jina zetu. Isura bari bakuzimwo ntabwo ariyo bagiye kukubona mw'uyu mwaka. Lakini waliokonaja watakuona mwaka huu. Ingendo bari bakuzimwo siyo bagiye kuzakubona. Mwendo wanajua kwako sio ile watakuona ndani. Zamura haleluya. Amen. Hari igihe abantu batwibeshaho. Kuna wakati watu wanajidanganya kwa jina zetu. Ngo nuko dusangira ibiharage. Aseme ni sababu tunafanana marage ya kila Ariko siku. hari igihe umunsi umwe bizahinduka. Lakini na siku yatabadilika. 2020 nibihinduka ku buzima bwawe. Nasema ibadilike kwa maisha yako. 2020 kuzabona Imana. Yesu utampona mwana. Zamura haleluya. Haleluya. Aragenda afata ryavuta. Akashika ile mafuta. Arangije kuyafata ayasuka ku birenge vya Yesu. Baadaye akayamiminia kwenye miguu ya Yesu. Dufite abafarisayo n'abasadukayo. Tuna mafarisayo na masadukayo. Batangira kuvuga amagambo menshi. Wakaanza kuongea maneno mengi. Imana ntabwo yitaye ku magambo bavuga. Wanaangalia maneno ambao wanaongea. Imana yitaye ku ijambo yavuganye nawe. Wanajali neno aliongea nawe. Haleluya. Amen. Twazamurira Yesu icyubahiro. Inulie Bwana utukufu. Mariya uwo mwanya bicuti na Yesu. Iyo wakati Maria wakaunga urafiki na Yesu. Yesu atangira kugenderera famiye. Akaanza tembelea familia yake. Akanyura mu bantu akajya kwa Mariya na Marita na Lazaro. Anapita njia anaenda kwa Maria, Marta na Lazaro. Nibo yarazi. Ndiye alikuwa na familia huko. Kandi aba bana bavukiye mu kabande. Tena aba watu walizaliwa kwenye babu. Akabande murakazi. Mnajua kabamu maana yake? Muri abanyabujumbura kabande. Kabamu Na ahantu mu mwonga. ni sehemu ambayo ni chini sana kwenye mteremko. Kenshi haba hari utugende. Zaidi huwa Haba kuna hari uturaro. kuna mitaro. Bari batuye ahantu mu manegeka. Walikuwa wanaishi fasi kwenye mapao. Kandi ahantu bari batuye hari habi. Tena mali waliishi ni pabaya. Ntabwo washobora kuhahinga ikijumba ngo kizere. Hawezi tafuta kiazi ukipate. Namumbati waheraga. Hakuna muoga uliota pale. Ariko bari bafite ayandi mahirwe. Lakini walikuwa na ingine bahati. Bari baturiye umusozi w'amasengesho. Walikuwa kwenye mlima wa maombi. Uyu ni wa musozi w'amasengesho Yesu yasengeragaho. Huyu ndiyo mlima Yesu alipenda kuabudu yako. Uzature ariko ntuzature nyuma y'Imana. Ukae lakini usikae mbali ya Mungu. Niba utuye ruhande rw'Imana, Imana izaguhumurira. Ukikaa karibu ya Mungu, Bwana atakuwa faraja. Zamura haleluya. Haleluya. Niga theology. Bado kipindi nasoma theology. Baratubwiye ngo hari akararo kamwe. Walikuwa wanatuambia palikuwa mtaro fulani. Iyo wahishaga warakagwamwo, wagwaga mu mwobo. Ukitembea vibaya ulikuwa unaanguka kwenye shimo. Aho niho Yesu yanyuraga ajya muri iyi famiye. Hapo ndipo Yesu alipita kwenda kwenye hiyo familia. Nubwo abantu banze kugusura ariko hari umwami azazi wowe. Hata kuna watu walikataa kukusalimu lakini kuna mfalme atatembea kwako. Nubwo abantu bakuretse Imana ntabwo yakuretse. Hata kuna
kuacha. Yesu yashatse kutwereka ko no mu bakene wazi. Alitaka tuonesha hata kwenye masikini panajulikana. Yesu yatweretse ko no mu mfuvyi agerayo. Alijua hata kwenye masikini anafika kabisa. Yesu yatweretse ko no mu bapfakazi agerayo. Alituonesha kwamba hata kwa wajana anafika. Uyu mugoroba Yesu arazi Jioni Yesu anafika kwako. la balala sirimini hotapakas. Mubwire ngo Yesu uramusanga iwawe nawe. Yesu anakukuta kwako na wewe. Yes. Yeah. Maria na Marta na Lazaro bari inshuti na Yesu. Maria na Marta walikuwa marafiki na Yesu. Iyo Lazaro yareba yabonaga Yesu. Aseme wakawa walikuwa tizama Yesu. Yahita afata inanga. Alifika na shika nzenze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nta wundi muntu yashekeje Yesu uretse Lazaro. Hakuna mwingine alimfurahisha Yesu kama Lazaro. Ni kwa nini sijajifunza kupiga nzenze? Lazaro yacuranga Yesu agaseka. Lazaro akipiga nzenze Yesu anacheka. Niwe muntu wa mbere washekeje Yesu. Ndiye wa kwanza alimchekesha Yesu. Uyu mugoroba ukora ikintu cyatuma Yesu aseka. Jioni fanya kitu ambacho Yesu atacheka. Uyu mugoroba ukora ikintu cyanezeza umwami. Fanya kitu ambacho kinaweza furahisha Bwana. Anezerwa arakugabira. Akifurahi atakugawia. Zamura hallelujah. Amen. Uyu mugoroba nawe Yesu akugabire. Jioni na wewe Yesu akugawie. Marta nawe akajya mu gikari. Marta naye anaenda jikoni. Akazana ibasi y'amazi. Analeta kama maji. Akamukaravya ibirenge. Anamkosha miguu. Maria nawe akajya mu gikoni. Maria naye anaenda kwenye jiko. Erega na Yesu yari yarakubiswe. Na Yesu alikuwa amepigika. Inzara yaramuryaga. Njaa ilimemshika. Maria yamubona kazana ibiryo agashira imbere ye. Alipomuona kaleta chakula kaweka mbele yake. Yesu n'abigishwa bakarya bagahaga. Yesu na wanafunzi wakala wakashiba. Ibintu bigahinduka. Mambo yanabadilika. Reka nkubwira nusangira na Yesu nawe uzongera gusoza. Nikwambia ukishiba na Yesu hutasikia njaa tena. Zabura hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe. Amen. Yesu ni umuryango baba inshuti. Yesu na hiyo familia wakawa marafiki. Maria baba inshuti. Maria wakawa marafiki. Marta baba inshuti. Marta wakawa marafiki. Lazaro baba inshuti. Lazaro akawa rafiki yake. Hashize iminsi. Palikubaki siku chache. Munkurikire. Nifuate. Hashize iminsi. Palipoisha siku. Lazaro aragwara. Lazaro akaumwa. Uretse no kugwara. Si kuumwa peke yake. Araremba. Akazidiwa. Ndavugana n'abantu bari barevye uyu mugoroba. Niko naongea na wale ambao wamezidiwa. Ndavugana n'abantu bari bababajwe n'ubugwayi. Wale ambao wamechoka na ya magonjwa. Yesu ntabwo ari bubakureho ijisho. Yesu hata watoa eko jicho. Ijisho ry'Imana ribariho. Jicho la Bwana liko juu yako. Hallelujah. Amen. Maria na Marta bakora kanama. Maria na Marta wakafanya shauri. Ngo musaza wacu tumufita ari umwe. Kaka yetu ni mmoja tu. None ararembye. Mbona amezidiwa? Reka dushake intumwa yihuse. Wacha tutafute mtume kwa haraka. Igenda kubwira Yesu. Aenda kamwambie Yesu. Kinchuti ye igwaye. Kwamba rafiki yake ni mgonjwa. Intumwa irirukanka. Ikakimbia. Isanga Yesu yirere mwivuga butuma nk'iryo ndimo. Akakuta Yesu iko kwenye injili kama hii yangu. Iragendera amubwira ngo ukunda aragwaye. Kamwambia rafiki yako kipenzi ni mgonjwa. Ukunda
aragwa. kipenzi chako ni mgonjwa, Aravyumva, akasikia, arabimenye, akajua, ariko aramwirengagiza. akujali, Arongera hata aramubwira ngo ukunda aragwaye kandi akamwambia ararembye. tena mpenzi wako ni mgonjwa, tena amezidiwa. Yumvise arengejeho ijambo ryo kuremba. Aliposikia amezidiwa, Genda umubwire mwambie iyo ngwara si yo kukwica. hayo magonjwa si ya kumuua. Haleluya! Amen, 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 amen. Iyo ngwara si yo kukwica. Hiyo magonjwa si ya kukuua. Muranyumva? Unanisikia? Ariruka, Akakimbia, agerayo, akaenda na Lia, abwira Mariya na Marita. akambia Maria na Iyo Martha, ngwara si yo kumwica nikavuze. haya magonjwa si ya kumuua, ndivyo amesema. Akibivuga barapfuye. Akasema akakufa. Yesu avuze ko ingwara atari yo kumwica. Aliposema magonjwa si ya kumuua, None arapfuye. hapa baadaye anakufa. Biragaragara ko Abayuda n'Abafarisayo Inamaanisha Wayahudi na Mafarisayo Yesu imbere yabo yarahindutse nk'umuhanuzi w'ibinyoma. alipokuwa amebadilika kama nabii. Ko si ukuri? Ni kweli, Umuntu uravuze ngo ntazapfa none arapfuye. alisema hafi, baadaye anakufa. Ariko mu nyumve. Nielewe. Yesu ashimwe. Amen, Yesu ashimwe. amen. Reka mbabaza, yaravangiwe cyangwa ntiyavangiwe? Amechanganikiwa, hajachanganikiwa? Yaravangiwe. Katurebe abavuga ko yavangiwe. Waliosema amechanganikiwa Nuko mwasoma. ni kwa sababu mmesoma vizuri, Ariko mu buryo bugaragara lakini kwa hali halisi byagaragara ko yavangiwe. imezirika kwamba amechanganikiwa. Ariko Yesu mu mutima Lakini Yesu katika moyo yashaka wake batamwemera ejo bazamwemere. akasema inaenda kwa Zamura mkubwa. haleluya. Sema haleluya. Ntabwo umuyuda Hakuna wakati Myahudi ushobora kumushingurira umuntu hataranyura iminsi 3. huwezi ukazika mtu wake hajamaliza siku 3. Mu minsi 3 Siku 3 baba bizeye ko abasinziriye. wanaamini kwamba mtu wao amelala usingizi, Ariko ku munsi wa 3 bahita batangira kuvuga ngo yarapfuye. lakini siku ya 3 wanakwambia kweli amekufa. Igihe abantu bavuze ngo vyararangiye, Wakati watu watasema yameisha, umwami yari mwapanga umupango wo kujya kureba Lazaro. Bwana ndipo alikamata mpango wa kumwona Igihe Lazaro. abantu barimo bakubwira ngo vyararangiye, warasaze, vyaragucanze, Watu walikwambia yameisha, nibwo Imana umechanganyikiwa. igiye guhaguruka ikazi Pale ndipo wawe. Bwana anasimama aende Nibwo kufanya Imana kazi. ije kugutabara. Ipo wakati Bwana anakuja Zamura kusaidia. Sema haleluya. haleluya. Arangije abwira abigisha Baadaye akaambia wanafunzi, ku munsi wa 3 siku ya 3 arabwira ngo dusubire i Yudaya. turudi ule Uyahudi. Abigishwa baramureba barambwira ngo wa mugabo, Wanafunzi wakamwambia, wewe bwana, wewe maze mubanze mureke tuganire. subiri tuongee. Wa mugabo we, Wewe bwana, inshuti yacu yarapfuye, rafiki yetu amefariki. ntiwigeze ujya no gukurikira iyo. Hukuwahi hata kwenda kusambaza kilio, Nta nubwo wigeze utwohereza ngo tujye kugandara. Kugandara hata murabyumva? kutuambia twende tukae hata tuomboleze. Uzi n'ibiryo byabo twariye, Na chakula yao tumekula, uzi n'ukuntu batwogeje ibirenge, na vile wametunawisha miguu, uzi n'ukuntu Lazaro yaturirimbiye, na vile Lazaro ametushika uzi vizuri. n'ukuntu mwari inshuti. Unajua na gisi mlikuwa marafiki. None koko Mbona nta n'urukwi twajyanye ko kota umuriro? hatukwenda hata kukaa kwenye moto? Urashaka ko tujyayo? Unataka twende? Abayuda baratwica, Wayahudi watatuangamiza, Abayuda baratugirira nabi, watatutendea vibaya, baradufata nk'abahanuzi b'ibinyoma. watatushika kama manabii wa Reka uongo. mvugane nawe uyu mugoroba, Acha niseme nawe jioni ya reka leo, mpanurire ubuzima acha bwawe. nitabirie maisha yako. Hari ijambo Imana yavuze kuri wowe, Neno Bwana lisema nawe, wabonaga ryari ryaratinze, uliona kwamba limekawia, ariko ntabwo ryatinze rije lakini gusohora. yalikukawia linakuja kutimia.
gusohora. Bwana alisema anakuja kutimiza. Urisohoza ari mu nzira. Aliyetimiza yuko njiani. Irindi iri mu nzira izi wawe. Yuko njiani na kuja kwako. Icyerekezo kimuzana kiri kureba iwawe. Mwelekeo ya kumuleta iko mbele yako. Inyenyeri imuzanira muyoboye. Nyota inamuleta na muongoza. Inzira zanyuramo nta byatsi birameramwo. Ile ambalo pitia anaiona. Umugabaji wawe ntabwo azayoba. Tena yule mauzi watapotea. Umugabaji wawe ntazaguterana. Akija kwako hatakutupilia. Umugabaji wawe nta magambo agira. Mzazizi wako hana maneno mengi. Umugabuji wawe yitwa mutabazi. Wako anaitwa msaidizi. Umugabuji wawe ntavugirwamwo. Bwana wako yeye si muongo. Zamura haleluya. Amen. Uwo mugabo ntabwo azagukoza isoni. Hawezi kukupatisha haya. Uwo mugabo ntabwo azakumwaza. Huyo hawezi akakuaibisha. Dore imirindi iraje. Ninaona njia inakuja. Dore intambuko yaraje. Ninaona hatua akija. Haleluya. Amen. Yemwe mwiriwe. Mmeshinda. Ariko aze cyangwa abaretse. Aje ama aje. Reka ndebe hano. Acha niangalie. Aze cyangwa bakwihoreye uracya. Aje ama kuache kwanza. Cyangwa haracyari agafu. Aje. The wine meska aze cyangwa babyihoreye mwe. Aje ama aache. La pa anizo kicha maigonevo. Ariko rakambabaze aze cyangwa baretse. Aje ama sije. Mukubite mu kiganza ubwire ngo nguwo araje mwaki. Mwambie amekuja, kuna sababu ya kumziwia. Anakuja. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Nigeze mubona. Ndivyo neno naiona. Nigeze mubona umunsi umwe byancanze. Kiona siku moja mambo yamekataa. Umunsi yageze iwanjye arabihindura. Siku akifika kwako yatabadilika. Yageze iwanjye nawe araje iwawe. Akifika kwangu na wewe anakuja kwako. Igihe ataraza abantu baravuga. Kama hajafika watu wanaongea sana. Yigeze atinda kuza iwanjye inkweto ziratoboka. Aliwahi kawia kuja kwangu viatu vikatoboka. Nkajya ntambuka zigenda zivoma amazi imvura yaguye. Nikitembea ninachotea ndani mvua imenyesha. Hari umunsi umumama umwe yantumiye imvura yaguye. Siku moja kuna mama amenialika mvua ikinyesha. Ngira ngo ningende musengere. Akaniambia njoo uniombee. Nkuyemo inkweto. Nilipovua viatu. Inzu yose iranuka. Nyumba yote ikapata harufu. Umwana wavuye ku ishuri. Mtoto wake alipotoka shuleni. Aravuga ati akasema ma iyi nzu kwinuka. Hii nyumba mbona inanuka? Muvyeyi aramubwira ngo cicika ariko. Akamwambia nyamaza. Cicika. Nyamaza. Ma inzu kinuka cicika. Nyamaza. Ariko ma neziriya nkweto zuriya mushitsi. Ni ile viatu ya ule mgeni. Hari igihe Imana yemera ko tumwara. Kuna wakati Mungu anaruhusu tuaibike. Hari igihe Imana yemera ko dukogwa n'isoni. Kuna wakati Mungu anaruhusu tuaibike. Arukwiba yaturetse. Tena kuna wakati ametuacha. Imana yakuretse Mungu hajakuacha lakini bado anakujali. Mwebwe igiye kubatabara mutaramera nka Shimiye. Anaenda kuwasaidia mjakuwa kama Pastor Shimiye. Ya haleluya. Amen. Kusenga birananira. Maombi ikanishinda kuomba. Umugabo nawe baraje yumva inkweto ziranuka. Bwana naye akija anasema viatu inanuka. Ariko nararebaga.
lakini nilijua. ndangije ndareba umugabo mureberamwo. Nilipomaliza nikamtizama bwana yake. arambwira ngo Imana yawe ntabwo ikora. Akanambia Mungu wako hatumiki. iyo abikora iba yaragutabaye. Angekuwa msaidizi angekusaidia. iyo turi mu bigerageza impano zacu ntabwo zikora. Wakati tuko kwa shida vipaji tuvuze ntabwo cemegwa. kila unasema kikubaliwe. ariko nigutabara icyo uzavuga bazacemera. Lakini siku kitaeleweka watakubali. agakiza kawe baracakagosora. Wokovu yako bado wanaichungua. agakiza kawe kari mu mibare. Bado iko kwenye mahesabu. ariko uyu mugoroba ndashaka kukubwira ngo ejo ni heza. Lakini nakuja kukwambia fika mwisho. ndashaka kukubwira ngo ejo ni heza. Nakuja kukwambia kesho ni pazuri. humura. Usiogope. mukubite mu kiganza wongera mbwira ngo ni wewe ugezweho. Pia ni wewe unafikiriwa. ariko ye Unafikiriwa nawe. ndabona abantu batabibwira. ariko ye Yes. haleluya. Amen. murebe mu maso ngo ni wewe ugezweho. Mwangalie mwambie ni wewe unafikiriwa. harabari barazamutse bazi ko bagezeho. Kuna wengine walinuka wakachua wamefika. Imana igiye kubamanura nawe uduge. Wale washusha na wewe uinuke. Imana igiye kubamanura nawe uduge. Wale wateremsha na wewe uinuke. akira kuduga mu izina. Kupanda kwa jina la Yesu. harabari barabuze ngo uriya we vyararangiye. Walisema huyu mambo yake yameisha. ntabwo birarangira. Haijaisha bado. reka mpanura aba nibo banyumva. Wacha nitabiri. ntabwo birarangira. Haijaisha bado. ntabwo birarangira torero. Haijaisha bado. ivyo wasengeye birasohoye. Utakaombea inatimia. abavugishwa bavuza birasohoye. Ni walisema yanatimia. ivyo baguhanuriye birasohoye. Vile ambao walitabiri vimetimia. ntabwo birarangira. Haijaisha bado. reka mpanure ntabwo birarangira. Mambo haijaisha bado. akira igitangaza uyu mwaka. Kaya muujiza wako. akira igitangaza uyu mwaka. Kaya muujiza wako uyu mwaka. wazamura haleluya. Haleluya. iyo itaragutabara nta ruvugiro. Kama hujasaidiwa hauna neno. uwo mugabo icyo namubwiye, Kitu nilimwambia huyo baba. yahise ajya muri gereza. Alifika nenda Uingereza. agiye gukubitaho imyaka 15. Anaenda miaka 15 sasa. kandi umugore yaramwinginze. burya abadamu muri abana beza. Tena wanawake nyinyi ni watoto wazuri. yaramwinginze aramubwira ngo wakwemeye akagusengera. Akamwambia sikubali tu akuombee. ndashima Imana ni pasiteri muri gereza. Ninashukuru Mungu maana sasa ni pastere korokoroni. niwe ugezweho. Ni wewe unafikiriwa. niwe ugezweho. Ni wewe unafikiriwa. nawe udukurikiye niwe ugezweho. Tufuatilia ni wewe unafikiriwa. mwicaye hano nimwe mugezweho. Nyinyi mnafikiriwa. Ura haleluya. Haleluya. I receive. hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bongorera nano ntibuca, ariko bugaca bukongera bugaca n'ejo bugaca. hari igihe ijoro ryaka guca, Kuna wakati mnakawia kucha. ukarara ureba nk'urudagara rwo muri Tanganyika. Unaangalia kama dagaa ya Tanganyika. ariko iyo aguhamagaye ikavuga ngo ndi kumwe nawe. Lakini ukimwita nakwambia niko pamoja nawe. ndabona amabahasha. Ninaona bahasha.
ndabona hari ikintu ugiye kwakira mwibahasha. Naona kuna kitu nenda pokea kwenye bahasha. Lelele bole lasimi oida chakichoma. Haibiwa idaskinome edahira bra. Ndabona hari impano ugiye kwakira. Naona kuna kipaji unaenda pokea. Ndabona hari amaboko ugiye kukwakira. Kuna vile unaenda pokea. Ndabona hari urwandiko rugiye kuza iwawe. Kuna maandiko inaenda kuja kwako. Akira iyo bahasha y'umugisha Kwa jina la Yesu. I receive. Ya Yesu. Ya tapawa iziwa imai taipiko. Aibiwa iskantone mando wisi paito kiwa. Maiso kele wida manga ilepa. Hasakote pando waisiri edebra. Ibintu vya kwirukankamwe bimeze nk'intozi. Vilivyokimbia ndani kama siya. Guhera none ntabwo uri bwongere kuvyumva. Kuanzia sasa utavisikia tena. Yeah! Hallelujah! Bikima waichapa itanska idone. Mani gukuye hurubwa. Bwana anakuondolea aibu. Gukuye hurubwa. Bwana anatoa aibu kwako. Gukuye hurubwa. Bwana anatoa aibu kwako. Irambwiye ngo ninkubwira ngo ivyakubayeho. Anatoa dharau kwako. Ntabwo bizongera. Haitaongeza. Ivyakubayeho ntibizongera. Vilivyokuwa kwako vitaongeza. Yes. Mubwira ngo ntibizongera. Mwambie vitaongeza. Ntumubabaze kuko yaribabariye. Mubwira ngo ntibizongera. Usimumize, mwambie itaongeza. Imana igiye gukora ikintu. Bwana anaenda fanya jambo. Urangiza uvuga ngo niyo cyangwa siyo. Ni mimi ama siye. Niyibikoze cyangwa siyo. Ndiye anayatenda wala siye. Ariko niyo. Lakini ni Bwana. Ariko niyo. Lakini ni Bwana. Ndumva uyu mugoroba ariyo yaje. Jioni Bwana anakuja. Yatumye abantu ntibakugeraho. Alifika watu wamekuacha. Irambwiye ngo igiye kukwigeraho. Anakufikiria glorisi. Kuko ubutumwa babatumye bwaheze mu nzira. Ana injili imefika meshia. Irambwiye ngo niyo. Zamura hallelujah. Hallelujah. Hari umunsi umwe Kuna wakati moja umuntu yampamagaye. mtu ameniita. Nari mu masengesho y'iminsi 3. Nilikuwa kwenye maombi ya siku 3. Arambwira ngo ngufitiye ubutumwa. Akanambia nina ujumbe wako. Nsanga ahantu bita ago muhazi iremera. Akaniambia nikute sehemu panaitwa Remera. Ndirukanga. Nikaenda. Ariko nabanje kumubwira ko nta tike mfite. Sikupenda nimwambie sina fare. Anyoherereza itike. Akanitumia. Narengeze hafi. Nilikuwa nimefika mwisho. Narengeze habi badi. Nilikuwa nimefika mwisho. Kubura itike $150. Kukosa tike 150. Ndirukanga. Nikakimbia. Sanga yabazi inkoko. Nikakuta amechinja kuku. Iyo wahamutse kama umejituka utinya gufata ukuguru kw'inkoko. Unaogopa hata kushika mguu wa kuku. Barakubwira ngo fata kukaguru k'inkoko. Anakuambia shika hata mguu wa kuku. Kajya kugafata ufite ubwoba. Unashika na uoga. Ariko ndagafata nkuko yabimbwiye. Nikashika. Ngiye gutaha. Nilipoenda arambwira ngo waransengeye. Akanambia umewahi kuniombea. Ndashaka kuguhesha umugisha. Nataka nikubariki. Yari umumama alikuwa ni Fani uyaramuzi. Ni mwanamama anaitwa Fani. Niba tamuzi yaba yarumvise amakuru ye. Atakuwa amesikia habari zake. Arangije baadaye bwari ubwa mbere. Ilikuwa ya kwanza. Ankubita $10,000. Akanipiga $12,000.
n'ebyiri 12 ampamagarira moto akamunite arambwira ngo izi ni inyanya akanambia hii ni tomate tu izo hejuru ntizirasha ariko izo hasi zirahiye amera nk'umuntu bivana chini zimewiva lakini za juu bado. umumotari yarantwaye aravuga ati uyu muntu nawe ageze kure Walipanga akisema mtu naye umuntu amefika. baha inyanya zo guteka Mtu ambaye wamepatia tomate za kupika. ariko nakanda nkabona si inyanya Nikapiga nikigusa nasikia nongera nakoraho nkumva si inyanya pia nagusa nasikia sio tomate. nari maze iminsi ndi mu butayu mfite inzara zirezire Nilikuwa siku niko kwenye jangwa na kucha ndefu. ndugwara yari envelope nziza Ilikuwa envelope mzuri. mbona ni mifungo y'amafaranga Nikakuta kwamba ni fungo ya pesa. njya munsi Nikaenda chini. ndugwara mbona ni mifungo Nikagusa tena nikakuta ni pesa. bitambona umumotari ni umujura Nikaona mtu wa pikipiki kwamba ni mwizi. ndamubwira ati ngeza hano Nikamwambia niachie hapa. ngenda n'amaguru Nitaenda na miguu. uwo mpuye nawe wese nkabona ni umusuma Kila nilikutana naye nikajihisi ni mwizi. njya muri gare Nikaenda kwenye gari. fata tagisi Nikashika teksi. ndamubaza ati tagisi kugera aho ngiye nangahe Nikamwambia ninapokwenda ni pesa ngapi? arambwira ngo ni 6,000 Akaniambia ni 6,000. ariko namureba nkabona ni umusuma Nikamtizama kwamba ni mwizi. birancanga Bikanichanganya. ndagenda ngura igikapu Nikaenda nikauza fata kitunga. ya envelope nyikubitamwo Nikaweka ile bahashi. ntangira kugenda n'amaguru Nikaanza tembea na miguu. igikapu ngiheka mu mugongo Nikaiweka kwenye mgongo. ngenda nyetse nk'ufite umwana Nikabeba kama nina mtoto. ndavuga ati baracinyambura byanza bikunze Nikasema watanyanyua watu. akivanayo nyambara hano Nikaiweka hapa nikakweka. uwo duhuye wese akabona byancanze Kila kiniona tona ariko nimechanganyikiwa. ntabwo byari byancanze Lakini sikuwa hari nimechanganyikiwa. ikintu nari ifite Kuna kitu nilikuwa nimebeba. hamagara inshuti yanjye bita Karebu Nikaita uramuzi Kalebo namjua. Karebu yari umuprotokole ku rusengero Alikuwa ni protocol ndamubwira kanisa. ngo ngwino ufate Nikamwambia njoo nichukue. kandi ari umuvandimwe Yeye alikuwa kama ndugu. Kareba ngezeho Aliponifikia mbona amaso nawe yatukuye nikaona macho na imekuwa ndamubaza red. ati Kareba ibi ni ibiki ko nawe ureba nabi Nikamwambia mbona natizama vibaya? arambwira ati jyaho nutajyaho wirorere Akanambia panda kama upande ndamubwira wachi. ati ugenda wa mujura we Nikamwambia nenda mwizi we. icyo fata n'icyo ndeka Nikakosa cha kushika hari na cha ibintu kuacha. bigiye kuba bigucana Kuna vitu vinaenda kuwa juu yako vikuchanganya ye. yo haleluya Amen. birancanga Nikachanganikiwa. kuva i Remera kugera mu Gatsata ni ahantu h'amasaha nk'atatu Fasi panaitwa Kasiata ni fasi kama saa 3. akandagira n'amaguru Nikatembea kwa miguu. ngera mu rugo mvuga ati rabashakara mama Nikaanza kunena kwa hari lugha. ikintu Imana igiye gukora uvuga mu ndi Kuna mutazizi kitu Bwana nenda tenda na utaona kwa macho yako. ya zamura haleluya Haleluya. ndagera mu rugo Nikafika nyumbani. fata za miliyoni Nikashika zile milioni. ngaragura mu cyumba Nikasambaza chumbani. icyumba ndanyanyagiza Chumba yote nikajaza. ndangije ndigaragura Nikaanza kujigeuza. nari nturiye akabare kitwa Harmony Palikuwa bar inaitwa Harmony. ndagenda nokesha y'urukwavu Nikaenda kuchomesha madamu sungura. wanjye yari yagiye gusenga Mke wangu alikuwa kanisani. ageze mu rugo Alipofika nyumbani afungura icyumba akafungua chumba. abona ibifaranga binyanyagiye inzu yose Akakuta pesa imejaa chumba nzima. arampamagara Akaniita. sheri Sheri, urihe uko wapi? ndi hano kuri Harmony Nikamwambia niko kwa Harmony. byabaye Unajua kimeteka? oya Hapana. dayimoni yaneye hano Pepo imetupa hapa. ndamubaza ati Nikamuuliza. yaneye iki Nikamwambia nyama nini? nagiye mu cyumba nsanga dayimoni yahaneye ibifaranga Nikakuta bya imemwaga pesa. ndamubaza ati wakinze Nikamwambia umefunga. dayimoni atongera atabitwara Pepo sirudi kuchukua. ati shiriti byanteye ubwoba atariko nakinze Nikamwambia naoga lakini nimefunga. ati reba neza ko atari ibipapuro Tizama kwamba si makaratasi. asubiyeyo aragaruka ati shari Akaniambia ati
ati negeranyije ndegeranya nimekusanya. ati ni vya bindi baje bavuga barokore ngaliya n'amafi ya Satani. Wale wanasema kwamba ni uchafu wa shetani. Amubwira ati madamo, Nikamwambia mke wangu, shinga neza unsange kuri Harmony. wewe va vizuri nikute Harmony. Nakochereje agakoko. Nimekuchomea kuku. Imana yatwibutse. Mungu ametukumbuka. Imana yadutabaye. Ni Mungu ametukumbuka. Yanabaye nawe gutabaye. Kumbuka na mimi unanikumbuke. Yanyibutse nawe kwibuke. Umenikumbuka na wewe kukumbuke. Haleluya. Ora bashindere bosikaraba. Madama asanga kuri Harmony. Akanikuta Harmony. Akazatitira. Anakuja kitetema. Imana iyo yakoze igitangaza gititiza Mungu abantu. akitenda muujiza watu Imana iyo wanatetemeka. yakoze igitangaza gicanganyukisha Mungu abantu. akitenda muujiza watu Hari abantu wanatetemeka. bagiye gucanganyukirwa ku Kuna watu bwawe. wanaenda changanikiwa juu yako. Yewe naradawe. Narada we. Hari abantu bagiye gucanganyukirwa ku bwawe. Kuna watu wanachanganikiwa juu yako. Yo, haleluya. Amen. Ndamubwira ati tuza. Kambe pumzika kwanza. Ya yindi Ile ivuga bikaba, anasema yanakuwa, tegeka bigakomera, akiamuru yanaimarika, nganza marumbo ambaye atele, sambitarumba, ambaye bwugamo bw'umugaru. anafika na kwa. Ndamubwira ngo yatwibutse. Nikamwambia ametukumbuka. Arandeba, Akaniangalia, arambwira ngo sheri ti akanambia Shere, wivye umeiba, umeiba. Nta muntu yaguha amafaranga. Kuna mtu anaweza kupa pesa kama hii. Ndamubwira ati tegereza ko bazaza kumfata. Nikamwambia subiri nije kuchukuliwa. Imana iyo yakwibutse, Mungu ametukumbuka. Imana iyo yaguhaye, Mungu kama amekupa, igushiriramo anakuwekea ndani kila kitu, n'indongozi ije kurongora ibyiguhaye. hata boma kuweka vile ambavyo amekupa. Imana iyo yaguhaye igushiriramo umunyu. Mungu akikupa na kuwekea hata Ntabwo chumvi. Imana yaguha igikoma gusa kidafite isukari. Mungu hawezi kupaja bila Imana sukari. itanga n'agasukari. Mungu anakupa na sukari. Akiri iyo bahasha mu izina. Hiyo basha kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Sinababwiye umunsi mbona imodoka. Niliwaambia siku nimepata gari. Namaze amezi 2 ntareba. Nimaliza siku Ndara ndeba. niko macho. Ndara mu idirisha. Niko na dirishani. Madama akambwira atari ko wasinziriye. Mke wangu kaniambia sulale. Reka. Acha. Mama Joli, Imana iguha umugisha. Majoli, Mungu akubariki. Ndabizi urankurikiye niwe wayimpaye. Ni wewe umeinipa. Reka sinjyama. Sitalala. Nkakingura idirisha. Nafungua dirisha. Umva ntibihagije. Naona haitoshi. Nkasohoka nkagenda nkakora. Natoka ninagusa. Nkayizenguruka. Nizunguruke. Haleluya. Amen. Ibi ni Imana igiye gukora kuri wowe. Ni Mungu ambaye anashuka juu yako. Ibi bizatungura abantu. Abatashangaza watu. Iyi ntabwo ari motivation. Kama kitu kiko hapa Imana ivuganya nawe. Bwana kisema nawe. Akiri iyo bahasha. Pokea hiyo bahasha. Akiri iyo kado. Pokea hiyo zawadi. Akira kwibukwa. Pokea kukumbukwa. Akira umugabane wawe. Pokea nafasi yako. Akira gakondo yawe. Pokea kitu chako. Wizina. Kwa jina la Yesu Kristo. Hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu. Hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi.
kuba waturibishe imbabazagira. Ijwi ry'uwera rirambwiye ngo ntiwongere gutinya. Sauti inaniambia usiogope. Uwo murozi yaraguteye ubwoba, Imana imbwiye ko ari barinda. Huyo mchawi aliyekupiga vita na Bwana ananiambia kwamba ndiye anakulinda. Kanongere mbisubiremwo. Acha nirudilie. Uwo murozi ukuroga ni baringa. Huyo mchawi anakuloga kirudi. Cyabaringa kiragira inyoni muracizi. Mnaijua? Cyakindi kiragira inyoni ntizijye umuceri. Kile ambayo kinachunga nuko umuroza kugwanya ni nkabaringiriye. Ndivyo mchawi alivyo. Yesu afata icyemezo cyo kujya kwa Lazaro. Yesu akafika pale kwa Lazaro. Ageze kwa Maria na Marita. Alipofika mbele ya Marta, asanga barimo barira. Akakuta wako kwenye machozi. Asanga barimo baboroga. Akakuta wako kwenye malalamiko. Akamwambia yameisha. Abayuda n'abafarisayo, Wayahudi na Mafarisayo baravuga ngo turamubonye. wakasema ule bwana tumempata. Hari abantu bazi ko bagufite nkuko Kuna watu wanajua kwamba wamekumiliki kwenye mikono yao, ariko bafumba subusa, lakini wamefumbata bure. bahageza abadamu bafata amabuye, Wakashika mawe wakina mama, barayahisha. wakaficha. Abagabo baca inkoni, Wanaume wakakata fimbo. baravuga ngo yaraducitse ariko uyu munsi ntaducika. Wakasema ametutoroka muda mrefu, leo haendi mahali. Yesu abagezemwo, Yesu akanka ndani, arenga abantu, akapita watu. Maria na Marita itaraza. Marta alikuwa kicha, aramuhobera, akamkumbatia, aramubwira ngo databuja, akamwambia baba, iyo uza kuba waraje mbere, ungekuja mapema, musaza wanjye ntaba yarapfuye. kaka yangu asingekufa. Ariko nziko icyo uzasaba Imana cyose, Lakini kile ambacho omba Bwana, Imana izakiguha. Mungu atakikupa. Yesu bararekurana, Yesu akachana, arakomeza aragenda, akaendelea, asanga barimo barira, arabarenga, akakuta wanalia na wanaotembea, arabarenga. akawapita. Yesu aje kurenga abantu, Yesu anakuja kupita watu. azi wawe. Adui yako Yesu aje kurenga abantu, Yesu anakuja kupita azi watu. wawe. Akija kwako Yesu aje kurenga abantu, anawavuka watu, abarenge, awavuke, abarenge, awavuke shidukari kwa wawe. ajili aje kwako. Maria ajya Yesu agera mu gikari, Yesu akafika nafasi ya kwake, asangaho Maria arimo aririra. akakuta Maria akilia. Maria kuko yari indaya ni hatari, Maria alikuwa kahaba, ni hatari. agiye kumutuka kuri nyina ya Maria Akakumtukana kwa mama yake no kuri Yakobo, mara kwa Yakobo, yibuka ko ari umwami, akakumbuka ni mfalme, aravyibuka, akakumbuka. Yesu Maria taravuga, Maria kabla hajasema, Yesu ahita aramubwira ngo sinkeneye kumubwira, Yesu akamwambia usiniambie, jyana aho mwamusize. niambie mahali Maria mlipomweka. aramubwira ngo aranuka. Akamwambia tayari ameoza na Uyu nuka. ni umunsi wa kaga, Leo ni siku ya 3 kaburini, vyaranutse. amenuka. Yesu arenga n'ababandi barira, Yesu akavuka na waliokuwa nalia, aramanuka akateremka, ajya aho Lazaro bamushinguye. akaenda mali Lazaro amezikwa. Abafarisayo n'abasadukayo, Wafarisayo na Masadukayo, nshuti yanjye, Imana ikurinde abafarisayo bo muri iyi minsi. akulinde Wasadukayo na Wayahudi. Imana ikurinde abafarisayo bo muri iyi Mungu minsi. akulinde Mafarisayo wa siku hizi. Mushumba wanjye, Imana ikurinde abafarisayo bo muri Mchungaji iyi wangu, minsi. Mungu akulinde Mafarisayo. Impamvu bamwe tudatabagwa tugira abafarisayo, Sababu tunajua tuna Mafarisayo, uribonera umugabo, ukijipatia Bwana umufarisayo agahaguruka anasimama turiyarara ku muhanda, ule
ni maibobo, uriya ni indaya, ule ni malaya. urashaka maraya uzayishobora, Unataka uowe malaya, uwo ni umufarisayo, huyo ni mfarisayo. waguhaye akazi, Kama umepata kazi, umufarisayo itagenda ngo uriya ni umujura, farisayo kaenda wetu ule ni mwizi, umusuma ruhagwa, ni mwizi kalifie, imboragwa ruhagwa. ule ni mlevi kalifie. Imana ivana abafarisayo imbere yawe, Toa mafarisayo kwa maisha yako. umufarisayo yari imbere yawe, Hata mafarisayo alikuwa mbele yako, Imana imuvaneho. tena Bwana mtowe. Haleluya. Amen. Yesu areba abadamu ukuntu barakaye, Akaangalia wakina mama walivyosirika, areba abagabo ukuntu barakaye, wale wakina baba walivyosirika, arangije araramararira, naye akaangalia mengakalia, abitekerezaho akajifikiria kugira ngo ahamagare Lazaro. ili aite Lazaro. Yabanje kubitekerezaho, Lazima lijifikiria, iyo atabitekerezaho asingejifikiria abapfuye muri nonanti turuwa hano waliokufa mnonantwa hapa bari kuzuka, wote wangefufuka, abapfuye muri nonanti kate mu Rwanda waliokufa nonantkatre bari Rwanda kuzuka. wangefufuka. Aravuga ngo ninahamagara Lazaro Akisema kama siti Lazaro, ndateza akavuyo mu isi, nitaleta vurugu duniani, uyu mwanya ndahamagara ubuzima bwawe ninaita uzima wako uve ahantu bari barabushize, hata mahali ulikuwa umewekwa, ahantu bari baragupfundikiriye. mahali ulikuwa umefunikwa. Uyu mugoroba Imana igiye kugusohoramo, Jioni Bwana anaenda kukutoa nchi, ahantu wari warashizwe, mahali ulikuwa umewekwa, ahantu wari warabohewe, mahali ulikuwa umefungwa, ahantu bari barakuzirikiye, mahali walikuwa wanakuzingira, ahantu baguciriye indasago, wale walikuchanja chale, ahantu bagutwariye umwambaro barawuhamba. wale waliopeleka nguo ya Uyu siri. mugoroba Jioni ni jioni ya uyu kutoka, mugoroba ni uwanyuma, jioni ni jioni ya uyu mwisho, mugoroba ni uwawe. jioni ni jioni yako. Imana igiye kuvuguruza abarozi, Bwana anaenda kunyamazisha wachawi, Imana igiye kuvuguruza abakugwanya. Bwana anaenda simamisha wanaokupiga vita. Zamura haleluya, Haleluya. Imana ibavuguruze, Bwana wanyamazishe, Imana ibavuguruze Bwana wanyamazishe mw'izina. jina la Yesu Kristo. Imana ivanye umwandi wawe, Mungu anaondoa uchafu kwako, ibintu bishaje byose Imana vitu irabihinduye. vya zamani Mungu anabadilisha. Hari ubuzima wagiye uhangana nabwo, Mahali ambao unaopigana nao amarira yari menshi, machozi ilikuwa hari mengi, ikintu cyari hejuru yawe wabona ko kitazavaho. kuna kitu kilikuwa juu yako ukuamini kitatoka. Imana nkorera irambwiye ngo igikuyeho, Inayetumikia ananiambia na kiondoa, Imana nkorera irambwiye ngo igikuyeho. inayetumikia ananiambia naondoa. None hamuributse, Kwanzia sai unakumbuka, arasubijwe inyuma. wale wanarudishwa nyuma. Imana nkorera irambwiye ngo irakwibutse mama, Ninayetumikia ananiambia na kukumbuka. kandi uyu mwanya Imana igukuyeho umwuka wa diyabete. Tabiri Bwana anatoa magonjwa ya kisukari. Zamura haleluya, Haleluya. adotika. Ikindi Imana igukijije umutima, Kingine Bwana anakuponya moyo. nonaha umutima wawe ujya usimbuka. Sai moyo wako naruka haraka. Imana nkorera iragukijije. Ninayemtumikia anakuponya. Tuzamurire Yesu Ninulie icyubahiro. Bwana utukufu. Ndashoje. Ninamaliza. Yesu ahamagara Lazaro, Yesu akaita Lazaro. Lazaro asohoka mu gituro. Lazaro akatoka kwenye kaburi. Uyu mugoroba Imana igusohoye mu gituro, Jioni Bwana anakutoa ulikuwa. igituro cy'amagambo Imana ikigusohoyemo, Basi ya maneno Bwana anakuondoa. igituro cy'ubushomeri Imana Hayo ikigusohoyemo, masikini Bwana anakutoa ndani. igituro cy'inzara Imana ikigusohoyemo, Mali ya njaa Bwana anakutoa. igituro cy'ubushomeri akira gusohoka. Mali ya umaskini Bwana anakutoa. Amagambo bakuvugaga ararangiye, Maneno meongelewa imeisha. igisaba wari warasabye Imana ikiguvanyeho, Kile ambacho leo Mungu anakitoa. iwawe ibintu birahindutse, Kwa mambo yanabadilika. akira gusohoka mu izina rya Pokea Yesu, kutoka kwa jina la Yesu. akira inkuru nziza mu izina rya Yesu. Pokea habari njema kwa jina la Yesu. Yesu arategeka ngo nibamuhambure, Bwana anasema wakufungue. ibyari byaraguhambiriye birakurekuye, Vilivyokufunga vinakuacha. akira gusohoka, Pokea kutoka.
akira gusohoka. Pokea kutoka. Ndi nkawe nakomera Imana amashyi menshi cyane. Ingekuwa wewe ningepigia Bwana makofi mengi. Twazamurira Yesu icyubahiro. Inulia Bwana utukufu. Haguruka mama wa marineti. Simama mama wa miwani. Mwiriwe. Meshinda. Iyo uvuye hariya ntureba. Mwiriwe yemwe. Meshinda. Imana ivuganye nanjye. Bwana anasema nami. Mbonye unyura mu kintu kimeze nko muri scanner. Naona unapita mscanner. Scanner murayumva? Mnaielewa? Cya cyuma abagwayi banyuramo. Scanner. Bakita scanner. Yeah. Ijwi ry'uwera rirambwiye ngo ninkubwire ngo Imana ikunyujije ahantu ugomba kugukiriza. Bwana ananiambia kuna mahali anataka kuponyesha. Icyambere Imana igukijije imfigo. Ya kwanza na kuponya figo. Amafigo warugiye kugira ikibazo mu mafigo. Ungepata shida ya figo. Ukasigara bakakubaga ukagisigara n'imfigo imwe. Unabaki na figo moja. Imana irambwiye ngira gukijije none. Bwana ananiambia na kuponya sai. Ikindi Imana ivuganye nanjye. Kingine Bwana anasema nami. Irambwiye ngo ninkubwire ngo igukuyeho umwuka w'iserere warugiye kugukubita hasi. Anakutoa yeko roho ya kupiga chini. Hari igihe iserere igufata ukumva wagwa. Kuna vivi vinakushika unasikia unaanguka. Umwuka Imana ukuvanye. Iyo roho Bwana anaitoa kwako. Ikindi Imana ikuvanye hindoto mbi. Bwana anakutolea kitu kibaya. Kurinza umubabaro. Anakupatia kwa uzuri. Ikijwi ry'uwera rimbwiye. Ndivyo sauti ya Bwana inasema. Akira gukira mu izina rya Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Imana irambwiye ngo wababajwe keshi. Bwana ameniambia umeumizwa muda mrefu. Bagusuzuguye keshi. Wamekudharau muda mrefu. Waburiye ijambo aho wagombaga kugirira ijambo. Ulikuwa na neno na kuongezea ya nini. Imana irambwiye ngo iguhaye ijambo. Bwana ananiambia anakupa neno. Nta muntu n'umwe azongera kukwicaza. Hakuna kila atakaye kudharau tena. Amahigwa yawe yari yaratakaye. Bahati yako imepotea. Achira ndi mahigwe. Pokea bahati ya pili. Ibintu byawe byose byari bikinze. Mambo yako yamefungwa. Iyo nkorera irambwiye ngo iracingura. Ninayemtumikia nafungua. Haguruka. Wewe urera nka mama wawe. Wewe ni kama mama yako. Ufite umutima nk'uwa mama. Wewe ni kama wa mama. Wumva wagirira neza umuntu wese. Unasikia mtendee mtu vema. Ariko abugiriye neza bakakwitura inama. Lakini ukimtendea vema na kurudishia mabaya. Uyu mwanya ahantu mwari muri mwasa n'abaciritse hasi. Hii dakika mlikuwa kama mmefirisika. 2022. Lakini 2022. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo yibutse umuryango. Bwana ananiambia nakumbuka familia. Twazamurira Imana icyubahiro tukavuga ngo amen. Sema amen. Hari utuzi Imana itanze muri aka gapanda. Kuna kazi Bwana anapanda katika hii fasi. Bamwe mugiye nta bantu muzakorera mwego ubwanyu mugiye kwikorera. Kuna watu mtafanya kazi zenu binafsi. Uhereye kuri we wagatambara k'umukara hari umuntu agiye kuguha amafaranga. Bwana anakupa pesa. Imana igukuriyeho umwuka wo kukugwa hibere rimwe ugasigara irindi. Mungu anakondolea roho ya kutolewa titi moja. Ikurinze kanseri. Anakulinda kansa. Uyu mugoroba Imana irakwibuka. Ijioni Bwana anakumbuka. Twazamurira Imana icyubahiro. Inulie Bwana utukufu. Ndashaka dusenga. Nataka tuombe. Wahuye n'abasuma bakagenda bakwibuka bukeye nuko bwije. Ulikutana na waizi wakakuiba kila kuchapo. Bamwe bagiye bakwibisha imibare. Tena wamekuiba kwa hesabu. Abandi bagenda bakurenganya. Wengine wanakuonea. Uyu mugoroba irambwiye ngo ninkubwire ngira kurenganywe. Ijioni Bwana ananiambia na kusaidia. Ibyawe wagiye utakaza wageza hera Imana irakwibutsa. Yako umepoteza Bwana na kusaidia patakatifu. Kandi irambwiye ngo ninkubwire ngo irembo ryari rikinze kuri wewe Imana irarikinguye. Milango iliyofungwa kwako Bwana
anaifungua. ikindi Imana igukijije indwara zigaragara n'izitagaragara. Ingine Bwana anakuponya magonjwa ya siri hari na ya uburwayi dhahiri. bwari mu mubiri wawe, Kuna ugonjwa unaokuwa kwa mwili wako, ariko Imana nkorera iragukijije. lakini Bwana anakuponya. Ndabona urumuri ku mutwe wawe, Naona kwa kichwa yako. akira gukira mu izina rya Pokea Yesu. uponyaji kwa jina la Yesu. Dusenge. Tuombe Mungu. Ariko mwakiye amabahasha yemwe Mmepokea? ko n'ubu nkiyabona. Mwakira amabahasha. Pokeeni bahasha. Imana iramwe ngo humura. Bwana ananiambia usiogope. Iryo ni ijwi rikomeye riruta yandi majwi yose. Kuna sauti kubwa zaidi ya ingine. Iramwe ngo humura. Ananiambia usiogope. Iri kumwe nawe. Yuko pamoja nawe. Iwawe hagombye kuba harabaye inkuru mbi. Kwako pangepatikana habari mbaya. Wagombye kuba uyu mwanya uri umupfakazi nkuko nigeze mfakara. Ungekuwa mjane. Kuko hari akagambane kabaye iwawe. Maana kuna vita imepitikana Ivyo kwa. urabizi kuruta uko jewe mbizi ndiko bireba. Maana ninaviona. Ariko ijwi ry'uwera rirambwe ngo ninkubwire ngo humura. Sauti inaniambia nikwambie usiogope. Ivyo umwanzi wawe yashaka kukugirira ntabwo bikibaye. Adui yako alitaka kutendea itawezekana. Imana nkorera, Imana mvugira, Imana irakurinda. Ninayemtumikia Bwana nakulinda. Zamura haleluya. Ubuhanuzi bwa nyuma nuko hari bahasha ugiye kwakira. Unabii wa nyuma nenda pokea bahasha. Nuko hari bahasha ugiye kwakira. Kuna bahasha nenda pokea. Iryo deni ryakuzengereje ugiye kugishura. Ile walikusumbua unaenda chanana. Hari abantu 40 bari bagiye gusohorwa mu nzu. Kuna wale walikuwa ntimugisohowe. Lakini Bwana anambia mtafukuzwa tena. Zamura haleluya. Haleluya. Hari abadamu batatu Imana ihaye abana muri aya materaniro. Kuna wamama watatu Bwana anapatia watoto mali hapa. Atopesika. Hari abagore babiri bari baratawe n'abagabo. Imana irambwiye ngo abagabo banyu bagiye kubaha. Kuna wanawake wawili Bwana wamatupa Bwana anawarudisha. Ongera haleluya. Sema haleluya. Umugabo wawe agiye kugaruka. Mume wako nenda rudi. Urumva mada? Imana iguhaye imoto bita bazaje. Mungu anakupa kitu kinaitwa mwendo kupita. Bajaje, ni bajaje. Bajaji, tukutuku. Tukutuku. Amen. Haleluya. Amen. Iyo mvirope ndayiguhesheje mu izina rya Iyo Yesu. bahasha ninaikupa kwa jina la Yesu. Ntago murayakira. Hujapokea bado. Iyo mvirope ndayiguhesheje. Iyo bahasha ninaikupa kwa jina la Yesu. Ongera uvuge ngo haleluya. Haleluya. Imana igusohora abadayimoni bari baragushinze. Bwana kutoe mali mapepo alikuwa amekufungia. Imana ibaha umugisha.